Hello gagayam, naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Kaya't kumanan ngay pakamo, aday ito'y laeng ti channel ti gayam yo amang yap upload, kadagiti drama a biag, ti tao a drama ken, Manang Bianang a drama, dito'y channel a JENA ALMOITE Drama. Awanan sa balipay. No daman mangag, wano makita yo sa bali nga agyap upload, kadagiti drama tayo. Dagita agal-alay ti sanda mo takukwa, wano pagbambanugan. Ngem no pay kasta salamat latay ti kanayon, akadayo amang suporta diti channel ti gayem yo a JENA ALMOITE Drama. Kat sakbay nga ti drama, hello mampay, kani Rani Tabukbuk dita Ilocos Norte, Rolando Guerrero, kani Lolita Maganay. Manipud man kanikab sa triko san napudno nagan, tintay idrama ita. Kastoy ti kunana. Dear Manang Bianang, adamat kapada sa kakayat ko nga ibingay tapno mga gan nagitipadak adumdumngag. Adun tinagbalin a nobyak, kat ti pakasurunak, makigidgidan ti balo nga amak, ama kinobnobia. Rogyak man ti agsalaysay. Tatang, yamamok tinobyak ni Christine. Naimbag nga orasyo, tata. Ay, kastamay, balasang ka. Kaano pa yan nagayan ayat kayaw? Nabayagan na tatang, hindi pa na napanatawin. Aya, sa itala ayam amum kanyak to'y nobyam anak kaw. Ay, mabayin pa'y ngamin ngagpakita ni Christine kada kayo tatang. Saan pa'y nakasagana idi? Gamita, mabalinain. Mabayin ka no ngamin kada kayo tatang. Yes, taya. Ay na. Awan ti rum mga pagbainam balasang kaw ta nanumo kami laeng. Oray matda kami, tata. Nanomo kami lang. Napubre kami. Ay kat agpapada tayo balasang kaw. Isuadi ka agbabain. Irwam maun ti bagim di ti balay. Kahit kanaw ti planom apanangi kasari ti nobyam rikaw. Jakpayam mo tatang. Kan jakpay sigurado no ikasar ko ano saan? Nay, apay ngay? Kat madlaw mat na nasingpot ni Christine. Nagagat pay. Nalaing pay gayam ng aglutaw. No, ugali, awan makunakan ko na. Talaga nasingpot kan nagagat tatang. Iso na lang saan na napintas tatang? Anya, ay nagloko kan. Inaram mo pa lang araw no kasta ti ibagbagam. Nagpintas to pa ginagan na Christine. Ginagan na lang Kinapuno na siyak ti agmadmadi amang yam amo ka na kayo na mabainak. Apay, ibain mo di nobyam? Apay nga ron nga inaram mo no kasta mo't lagayam. Saan ko mo't nga inaram ka tatang? Anya? Kasano nga ron anaadan kayo ti relasyon no di mo inaram? Isaw, tinangaram kan ka, kasta. Kwa? Kasla kastan sa tatang. Ta nabartek kami nga minidi kat nailawaan kami. Ang ti malagip ko. Kasla sinulisog nak idi nabartek kami. Kasinsin ngamin ti barkadak. Isa nagsasango kami idi anaginom. Anya? So nga alanganan nakpay kan kwa na tatang. Jakpay sure no ikasar ko ano saan. Ay no kastamat lang alanganin ka. Nasaysaya at no agsina kayaon. Narigat mo't mangnamnamay ti awan. Ken amangan no masikugan. Kasi mait. Kasla maikawa akmat no sinaakon tatang. Taadamat na nagkaduan may. Sa bagay, nalakalang ayatem ni Christine ta nagagayt kan nasingpayt. Masursurom tung ayaten Kabagays, nagapuak ije palayo. At damot babae anadanon ko ijay. Nobia kano ni Rico. Ay wain kabagays. Nang isang part iti asawaan na. Ang dinapaymat kayat nga ikasar. Anya, apay kano ngay. Inyawid na nga ron. Alangan nga agdenadan adida pa'y nagkasar. Jakman amaw iti dadya ka anakam kabagays. Saan kanu pa'y ngamin asyur? Saan asyur nga? Saan asyur labna wano saan?
taga po kanulang iti arak isa nagkinaawatan da. Anya, nadlaw ko ang nagagat. Tagdaldalos ijay balayo itay, kan naglabapay. Ay wain, talaga nagagat da jay. Ken nasingpait. Swerte ni Rico, ano da jay ti maasawa na. Nalaing pa ikat ngagluto Ay na di na pa'y ikasar. Anya pa'y lati sa pulon na itiday jay ngay. Jak manamoy ti da jay Rico. Alanganin ka na ta saan anapintas ti nobia na. Ay na, anwam ta napintas no sadot mat kentang set. Ugali ti numero 1 akitaan na, saan arupa. Ibagam tuman na itaken kwa na kabagays. Bareng sikat ti denggen na. Nakaamamwamat iti day di anubiyang pare. Ha? Kwa pare. Kasinsin ti may sa abarkanak. Nakaskas daw lang pare. Naimbag man tak kinayat mo day jay. Katsigod mo't apang beauty queen tiar armam. Nagpipintas amin nga ex mo. Ha? Pangasim pare. Di na kantyawan. Tamang ano pumulot tila payag ko. Kat anyapay ti maaramid ko ken ka. Saan mo't pare? Ibagpagak lang mo't. Agpungtot ka man na dagosan. Ala, panawan nak dito yun. Nawan nasaya at ngay bagam. Papanam, Christine. Inak man isursod dato inangkat ko nga sabwa, Rico. Iso pa iti maganan siya. Anya? Asino ti akin saba? Apay, adan aya am-amom di ti lugar may. Adan, Siyak pa'y matik ko na. Nalaingak nga makipula-pul iti tao. Iso nga adon tinamam mo kiti lugar yo. Nga uray di nakinyam-am mo. Siya ko natin nakiamam mo kanya da. Anya? Nay kamutan. Kunak mo't adi ka rumrumwar di ti balay. Apay aya nga paritan nak nga rumwar. Maburi nga rud matidtoy. Di kan mapanaglakaw. Kababain no makitkita da ka di tarwar. Uray ko maano di daan mo anobia ka. Apay aya kasta ka matreko. Ibainna samat ka nagiti kakalugaran kan kakabagyam idtoy. Tamanipod adda ta idtoy kat hanak ngayon niya maamu kanya da. No adda umay idtoy bala kat damdamaganda no asinuak. Ngam ibagbagam la ang tinagan ko. Hamumot ibaga nga nubianak. Ha? Ay na, maamuan dan tumot lang Basta di ka rumwar. Basit matlat maganan siyam dita. Di kan agisorsor itila ko masaba. Agtalinad ka lang niti balay. Bayam asyak ti agtrabaho. Kano ngay nga ikasar mo tinubiam, Rico? Jak payamonte. Ikasar mo kit din, tanay. Agdenden na kayon. Sagot ko ti may sa ababoy no agkasar kayon. Ha? Saan kami pa yan nakasagana, ante? Amuan mi pa yan ay mbag ti ugali ti tunggal maysa. Ay nari ikaw, no siyak. Makunak anagasat ka kin ni Christine. Tanagagut ken nasingput. Para makita no saan nga agbaliw, ante. Amangan no italaang dayta. Ta siyempre, nabiit kami pa ilaang. Isa narigat ti agdarasudos nga agkasar, ta narigat ti mailawan. Apay, anyat gagaram. Apay akaslad da kayat mo nga ibaga kabagays. Diyang arod amaw no kasano nga ibagak dahi tao. Mabainak nga may. Anya day taaya, ibagam tapno amok. Ada ka di problema. Awan problema, kabagays. Adala kayat kong ay pudnaw. Ang mabainak sa. Mapmapanan ti oras. Ado pa'y ti aramideg kabagays. Ibagamon no anya day ta. Di naktaktakon. Adda ngamin inarem ko abalasang ije ilay. Kat inaklunak. Iso nga adda nobia. Ha? Kayat yo no mga sawak manan kabagays. Niket sikat ti agdesisyon iti dayta sana da kamay. No anya ti pakaragsakam nga aramidon, suportaran da ka. Nakaamamwam iti dayta babae ngay. Sigaw da waitress iti inuman. Ngem edi inaklonak, imbagak nga gikato ni Jai. Nasingput lakit day. Ay uwan kabagays.
nasingpet may ken napintas. Iso na lang ta ubing sa unay may dilig kanya. Apay, manot tawon na ay 23 lang kabagays. Anya, ay kat paliiwom pa'y anaimbaga. No talaga mo't ngay ay atin na ka. Tamangan mo't no ti pensyon mula ang ti almanan na ka. Saan mat kadya kasta ni Alicia kabagays? Mariknak mat nga ay ayatin nak. Ala no siya kawan problema, tabalo ka mo't. Kan kasapulang mo't ti kadkadwa. Iso ang maawatan ka, kabagays. O anya, ready kan, Alicia? Agawid ta ni balay, ta yamam mo kay ti anak ka. Kwa, kaya't nakngataparakan ka, Fidel? Ay, katuan awan mo't maramidan na, no, kaya't kumanan ti mga sawa. Kan yamam mo kamot lang kadagiti kakabagyak. Nasisingpot matla ka di dagiti kakabagyam, Fidel? Wana, nasisingpet ti pulime. Iso nga awan rumba nga pagdanaga, Malaysia. O anya, sumurot ka kanya? Wanan Fidel. Sikat ti makaam mo. Nagpintas mo't ang tinsang petyo ang nobia yo, tatang. Kasano ang napasumpat yun na dyan? Kan madlaw nga ubing pay. Minor di edad samot, tatang. Nay, saan mo't Si kamot, 23 na. Aya, kaubingan na pala ti kasta atawon, tatang. Ang kasano akinayat na kayo dayjay? Saan nga amin nga ubing ken napintas, ket guwapo ken ubing ti kayat da. Dapat lata dagitay lalakay ti type da. Ket maysa ni Alicia kadagita. Wen angem. Ore, saan kayo ng mga sawa? Talakay kayon. Apay, di mo kayat ang mga sawa akmanan, anak ka. Kasapulak mo tikad kadwa, tanay, lakaya kaon. Oh, naimbaga, no saan na kayo alukon na jay? Ang mga no pagsangitan na kayo lang. Saan? Dakkel, ti panagtalag ka o kanya Alicia. Ti nagtulok ko na jay, tada nagkinarian may. Ni patay lang, ti mamagsina ka na kami. Kababain. Uray ko maano, bakit ti asawaan niyo? Saan mo? Kasla apo ko yung tinobya yo. Di kayo mabain. Sigurado nga na masao ti tao ka na kayo. Uray anyat ibagbagadan Tinapatag, agin inayat kami kanya Alicia. Planok nga rodan nga ikalaysa. Anya? Anya kayo mutan tatang. Diyak pala nagkasar, agkasar kayo manan. Pauna undak pa yumot Ay kat anyat kukuam ngay. Ikasar mong aminan nobia. Sige, pagbigyan ka anak ka. Paunain ka nga agkasar. Basta di mo ibaybayag tanay. Kaya't mintag simpay tinobya. Ay, awan! Inatiw na kan ni tatang mo, ikaw. Napimpintas ka ubing nga dayo dyan nobia nang dyan nobiam. Ha? Ay, alisto ka ni tatang mo ngamsikan. Nalalayang sa mga garam ngamsika. Agtar na kayo manmat nana. Nagsasaw kayo. Kung amadlan napadas yun tinakinobyo. Awan nga minti mailawan nga agaram kada kayo. Takasano, dahi talag sipsipot itipadayo at tao tiyar aramidon nyo. Madama na boyfriend ko hindi angam sininaak ta nagsadumot. Orag bakbaket aklat na balasang ano kas jay ti masawak. Oo, intarayan da kakit Samot Agad kano nga ti kasarmaw. Di mo ko nangaunaan nakapay ni tatang mo nga kasar. Awan bibiyang nyo. Talaga abilibak ka ni tatang mo. Nagpintas jay jiip na. Adayo mga itarayan na jay nubiam. Ay awan. Naalalibtak gayam ni Fidel ngam si kare ikaw. Masurunak iti dadya bakit dalya. Nalay ngagkantyaw kat nabakitan mo't lang aro da balasang. Nasakit nga min tinakam dayjekan ka. Tasabali tinaro mo. Ha?
kursunada na ka nga minday dyan, pare. Anya, ay, oray pa nga ta isuntag may sa babae di tilubong, jak tututupan. Bakbaketan. Adayaw nga naunang siyak. Kung didilaw na alas kano tinobyak, ngem na alas met nga adayaw. Ngem adda met punto na itimbagan na kan kasi ka. Agpaisumat ana alibtak ni tatang mo ngam si ka. Nagpintas namin dyan nobia na. Kaubingan na pa gyam. May saka mo, armam kit din ni Dalya, tagpada kayo iti ugalay. Di ka di mapikpikun pare. Tagpaisumat ti bagbaga. Kan saan la ada kami kinidalya ti mga ibagbagay ti dayta. Adu kami pare. Nagpintas at talaga di nobya ni tatang. Naka-short pant man ang naging indayon edi po unti mangga ni tarubayan. Nagtayag a babae. Nagswertimot ni tatangan. Ta nakajakpat iti kasta kapintas. Reko, mahal. Anyat kit-kitam ita. Itay pala nga dakit-kitam dita. Awan. Panawan nak dito eh. Kan dinakman awag-awagan iti mahal, Christine. Para lang ka nang iti babak nang dayta. Bak nang taaya kat saan mo? Ni Reko mat. Igaraw naman ang tikina kay JENA. Panawan nakit di dito yun. Makauma akit kita ang tarupam. Ha? Good morning, lakay. Nakaluto ako niti pamigatan tayo. Ay, naagsinatan, Christine. Ala, kariring mo pa ilangam kasta ti ibagbagam. Wano, maditiriing mo. Adan samat madingan ay tagtagainap mo. Awan, nabayagan na kayat kung ay bagaday takin ka. Saan ako na naragsak iti danam? Apay ngay, kunak man no ay ayatan nak. Isungaron ngay na awid nak itoy. Kunam nga agkasartan to. Kunak lang dayta. Anya nga minti basol ko kanyam. No ada man nagbasulak nga adya ka mo, pakawanan na kuma. Awan basul mo. Basta na amiris ko, asaan gaya masikat type ko nga agbali na partner iti agnanayon. Isong agsinatan. Iturod kan iti balayaw. Ala, agimpaki kan, Christine. Anya ka din dahi tangar aramidem, rikaw. Apaya basta sinaamlatan di tao nga awan mo't basol na ken ka. Jak nga rod ay ayatunan. Nag-expirean ti panagayat ko ken kuana. Ken jak inayat iti husto tatang. Kagud wala nga panagayat ni nariknak iti ken kuana. 1/4 sapay kit di. Ay, inyaw awin mo pala nga rod ni Christine. No kastamot lagayam ti aramidam. Pinangnamnamam iti awan. Basol yo ah. Nagisangpet kay pala ngamin iti babae. Ket adayo nga ubing ken napimpintas ngem ni Christine. Kakasiak akan kantyaqanda. Ibagbagada ana alimtak kayo ngem siak. Ta napimpintas kano nga dayo nobia yo ngem nobyak. Insulto mo't dayta para kanyak ah. Ay, jakam mo ken ka. Sana panunot tinanakman ti kasta. Basta itunog kon nga agawid ni Christine. Nauma akon ken kuana. Ay, sinayang na day dyan nobyan na. Naggagat pa'y mat nga rod. Wan nga rod ah. Ket ni isaw ti para luto mi iji balay. Awanan at aglutaw ta pinagawid na matay. Apay dyan nobyam ngay, saan nga agluto aya? Basit lati amo na alutwain ka ba guys? Saan nga minanayruam agluto-lutaw? Nagagat matlaang agdalaos ka naglaba. Naimbag anos asikaswan na ka. Wan mait ka ba guys? Pasaray itimplanak mo't iti kapikno kwa ah. Paliiwam ana imbag tanusadot matlaang sinaamlaangon. Ay saan ka ba guys? Nagagait ni Alicia. Kunak nga raw tulagan tayo kuman ti kasarmay. Ket addakan ka dayta kabagis. No disidido kan amang ikasar iti nobyam. Makaamu ka kabagis. Adula amin na ita kasar-kasar. Saan na masapul da ita, tatang? Ha? Rico, kaanakan, saan tayo ama itud ti pagragsakan ti amam? Iso abaybay tayo iti kayat na nga aramidon.
Kan may mayat metlaeng no agkasarda. Ngem ti agnanayon nga agdenada, ngem saan damot ang nagkalaysa. Di kay mabain aya tatang. Nagubing ti asawaan niyo. Awan mo't problema iti dayta anak kaw. Di yukit di sinaan. Amang ano jay pensyon nyo ti almanin na. Imposible akayatan na kayo ti ubing ken napintas. No sana gapoy ti kwarta. Ay ket makamukaan niya ti panunutam. Basta siya, desidido akaw na mangikasar kan ni Alicia. Isa tulagan tayo ti kasar may. Adapay mo't sadsadot na. Di payagluto. Manganlat pagaliston na. Agid idalat kukuen na. Nay, kita akabagays, di mo panuynuyan jay nobiam. Isurom nga agtrabaho iti unag ti balay, tapno saan nga agruam. Imbes nga da katulungam, amangan no si kapay lati mga sikaso kenkwana. Saan mayit ka ba guys? Aglutluto mat ni Alicia. Saan lang kami na makitkita ni Ricaw no aglutaw? Fidel, bumangon kan taing-tairwaran kay pension mo. Kuyugan ka. Ni, anyat mapaspasamak ka. Marigata na ngagangs. Itaray na kayo hospital. Ala, mabit lang nga ron. Ayabak dyan mo. Ay nakabagis ko ay apay ngayon pan mo batan. Naatake ni tatang iti sakit na iti puso ante. Saan na si Mambo ti Biag na iti ospital? Kasanan nga iti kasarot na Fidel. Imbati nakmatan. Fidel! Itatanay tabo na ni tatang. Di ka pala pumampanaw, Alicia. Tapalpasan pa iti 40 days na. Uwan manong Rico, talaga akas ti aramida. Tauray kaskasano, inayat ko matday di tatang mo. Ala, awatan tayo ti amin. Talaga siguro, asaan na kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Uwan siguro, manong Rico. Ala, mabit lang wan, tayo nakagluto iti pangrabyanta. Aginanaka lang, Alicia. Ante, di mo't adda mo layo ang mais. Nagbungan? Gumatangak man ante. Ilutok man, takanan mi kan ni Alicia. Paborito na ngamin ti mais ka. Nukasta, saan pa'y anagawid ni Alicia ije lugar da? Adda pa'y la ije balayaw. Wen ante, talupasin na pa iti 40 days ni tatang sa agawid. Ha, kasta aya. Di dudwa kayo ije balayaw. Katuwa na ante. Ante, tangay na tayo ni tatang. Kat single manan ni Alicia. Mabalin mat siguro nga arma kanya. Anya, ay nagloko kan. Armam ti ex ni tatang mo. Kat awan mat dakas na. Ta single mat manan. Uray pay, respeto kumamat iti pimusayon nga amam. Apay, awan sabalin nga armam. Ni Alicia nga rod ti korsonada kantay. Idi pala akras ko. Ngem nobia ket nga rod day di tatang. At least ita single manan. Mabalin kon nga arman. Angam di kay madanagan. Ta jak pala arman ita. Palpasag pa iti 40 days day di tatang. Tapno awan makun kunayaw. Armag to kalpasan ti 40 days. Anya? Agawid akon manong Rico. Tanalpas mo ti 40 days ni tatang mo. Itulod ka kadi nga agawid, Alicia? Ay, saanan? Taadamang sabat kanyak manong. Mabalin kadi nga ibatim ti kompleto nga address ti balayo. Ta sumarong karakto, ading Alicia. Mangyegak to iti mais. Ken daddo mapay anat naten ken prutas. Ay, katun Sige, taitad ko ti address ko, manong Rico. Saan nga amo niya Alicia asarong karak ita? Ay, makla at lakit ti dayjay. Sapay ko ma, tamadanon ko dito balayda. Ni, awan mo't mangilukat. Agtuktukak pay. Ha? Manong Rico? Naimbag nga oras mo, ading Alicia.
prutas kan natnateng para kan ka ading. Ala, nagbanog ka pa'y laang. Ala, sumrag ka. Ha? Ne, Allah, adumat gayam ti bisitam di taon nag-alis siya. Kababain sa ti umunag. Madama nga mintipan nakatulag ti kasarmi iti nobio, manong. Tadim manundan. Ha? Adda nobyom alis siya? Wen manong, ala, umaykan, tamakidengag ka itipan nakatulag ti kasarmi. Ako, saanan? Ibatik lang ang nagiti prutas kan natin, ta pumanawak matlaan. Agawid ako nading. Agmamayo ka nagawid iti daydagundaway tanapaaya. Kunak na danamnamak iti babaya crush ko, ngam naudi akmet gayaman. Pinadas ko kinuntak ni Christine nga ex ko, tagparik na ak kumamanan kan kuana, ngam daksanggasat ta nakiasawa kanugayaman iti foreigner, kat adan iti sabali apagilyan. Nakinobia akmanan ngam awan nagbayag kadagiti nakarelasyon ko, tasaan ko akursunada ti ugali da. Pudno gayam ti kanayon nga ibaga ti ikit ko, asaan atila nga ti kitaan iti maysa tao, no dikat kang runaan ti ugali. Kadagiti amin na nakarelasyon ko ni Christine ti kasingputan, iso masayangan na. Ngaman yan tawan matan paset ko kankwana. Alakastan, tuy gayam mo, Rico. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Enyornos, para iti script kaniti drama to gayam yo, JENA ALMOITE. Salamat manen kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.